iskoordinira s ostalima. Mi smo razumeli da je dogovoreno sletanje u Beogradu, da je tu sve organizovano, sanitet i ostalo. Pogrešna informacija, sletanje na VMA, imamo bebu jednu koja je životno ugrožena, nju vozimo i sletanje će biti na Banjički vis i tamo bi trebala ekipa da nas dočeka sanitet. Važi Pasa 91, nastavite u pravcu Bogija, to vam je par kilometara od VMA, da vidimo, da iskoordiniramo to kako treba, pa se čujemo. Javite spremni za snižavanje. Ok, razumio sam, 22 minute do sletanja na na Banjičkom visu, helidrom VMA, 22 minute nam treba do sletanja, samo nam recite podatke meteo za bazu i bilo bi super. Ok, baza u Beogradu 290, samo malo da vidimo, za 3.0 240 fita, vertikalna vidljivost je ovde baš na aerodromu 540 fita, a overcast je na 300 fita. Overcast je na 300 fita, znači imat ćemo problem za Banjički vis. Ok, u svakom slučaju, jer imam odobreno prelet prema Banjičkom visu, ja bih došao na Batajnički aerodrom, posle toga prelet na Banjički vis. Ok, nastavite ka Beogradu, Pasa 91. Pasa 91, razumeo, idem direktno prema Banjičkom visu, ako budem imao uslove za sletanje vizualno sleteću, ako ne, bit će ALS za Batajnički aerodrom, posle toga vizualno prelet na Banjički vis. Pasa 91. Redu. Belgrade, approach Aeroflot 2092, večer dobri, Flying Adam, descending level 140 information Romeo. Aeroflot 2092, good evening, Beograd radar identified descent, flight level 140, number 4, ILS runway 12. Descent 140, number 412, Aeroflot 2092. And Aeroflot 2092, confirm speed 270 knots. Affirmative. Roger, sir. Air Serbia 335, descend to 4,000 feet. Descending 4,000, Air Serbia 335. Air Serbia 605, report heading. Heading 142, Air Serbia 605. Air Serbia 605, roger, continue present heading, descend 10,000 feet, QNH 1020, transition level 110. Descent 10,000 feet by QNH 1020, transition 110, Air Serbia 605, present heading.